Sanibonani-ke kuzo zonke iy'ndawo la uzofunyelwa khona leli zwi leli likhuluma njengamanje lo mbingelelayo-ke madoda-ke uyena-ke uSihloko Sentoba Semqabuli Zamuso nokwaleseqoko bathi abanye-ke uMjozana-ke igcoba kahle uqobololo umntolofiya bathi abanye-ke ufuqane kanti lapha-ke ngihleli nethu zeyimbili awusukani madoda-ke sakhona lana Eastern Cape uyena-ke uMfan'Ugqoko izosakamtoloko lesi bafethu njengoba nibona nje lapha-ke laphana-ke ku-TikTok uma ngabe ungena khona uthi nje Mjozana ufollowe nathi sizofollowa back uphinde uthi nje Mfan'Ugqoko sabona Mfan'Ugqoko yebo ubani lapha ku-TikTok Mfan'Ugqoko Mfan'Ugqoko nje ikanjalo nje ku-TikTok Mfan'Ugqoko ku-YouTube amathanda ukubukwa kuyigama leqembu esilisebenzisayo lapha nginomfo kaMjoli oqondana igama lakhe ngisebenza naye. Sukani madoda siyabonga kakhulu Mfan'Ugqoko. Ngicela ukubuza-ke Mfan'Ugqoko ukuthi-ke nangu umuntu mhlawumbe-ke ake sithi unezwi elihle-ke umuntu ofisa ukuthi akuqashe-ke uye laphana-ke e-studio eyocula-ke esigenxeni sakhe uyakhona yini ukuqashwa kweMfan'Ugqoko? Yabo kuyenzeka lokho ngiyaqasheka nje. Sukani madoda umuntu-ke ingabe sekwazi ukuthi-ke bese yakudm-a noma-ke angene lapha ku-Facebook ubani ku-Facebook weMfan'Ugqoko? Ku-Facebook ngugqoko thanda ukubukwa tolo. Gqoko thanda ukubukwa tolo. Lapha-ke ku-TikTok nokuyena ohamba kakhulu nami lo ngihlangane naye ngawo kuwe-ke ngubani ku-TikTok? Mfan'Ugqoko. Sukani madoda-ke ngaphandle-ke kokuchitha isikhathi without the waste of airtime ngiyadlala ngaphandle kokuchitha isikhathi without the wasting of time uzongena-ke uMfan'Ugqoko awudonse nje uhlabe nje uzwise umuntu ukuthi ufuna ukushayela isigenxi-ke ungabe usumenzela kanjani ake size-ke uMfan'Ugqoko usiphatheleni. Uyabona bangaloku ukuthi ngampela uyawuthanda umculo wakuqala kumadoda-ke umculo lana madoda ngakhumbula inxele kaMgqozula awusikoneni madoda izobe lezi iy'ntambo-ke bafowethu amakhulumu kakhulu awumdedela dlale awusike madoda Ngiyazi le ngoba nedlala manje awungene-ke size mfuka mtolo sukani madoda Uzongana kanjani ngokuya uzongana kanjani 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 uzongana kanjani uzongana kanjani uzongana kanjani uzongana kanjani khuluma nabo shibana abadala umfazana nawe nangomphakathi kanti kokubuyisangoma mntatabo lithwasa bafowethu weMfan'Ugqoko ngoba ngathi ukhona lapha ey'ntambeni kamfazi omnyama angasho uyakwazi ngithi akuvele ngithi nje awudedelele ngoma yakhe trenda kakhulu le uzobe ucabangela wena ukuthi ithini lo ngoma la ngaye mina ngitshela ukuthi uthini khona ingoma kamfazi omnyama edlala emshadweni idlala ey'tediyamu idlala emathaveni idlala kuyo yonke indawo ake uyidonse umuntu akayizwe ivela lethi ngisebenzi ngibiza ngevela yivila kahle igama layo ethi vela lethi vila asibele sithule sithi cwaka sithule sithi cwaka yabona
Ke lokhuluma lapha njengamanje uyena ke Mjozana kanti noma udlala intambo njengamanje uyena Mfan'Ugqoko lapha ku TikTok ushilo wathi ku Facebook Mfan'Ugqoko amathanda kubuka ke lapha ku YouTube uyatholakala ke umculo wakhe Mfan'Ugqoko amathanda abuka lapha ku Spotify ikhuluma ngabo YouTube oDeezer osukuma doda Apple Music sesiyaphuma njengamanje ngenxa ka 10 minutes ka TikTok nisale kahle be 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 Hey bafowethu niyenza njani izinto zakamntolo kolesi manje instant cap amabhaca